sallam amma ba'd. Wezi watukufu, mafundi watu wa baba watu wa dada watu wanasho watu wanama wanzani. Mwenyezi Mungu ajalie kwa mahala nimdi yonga ni haruma za rehema za Mwenyezi Mungu na khairi na baraka ya rehemo hafa ya beuno walo wawade ya ritowe haruma za tabuboko rulonizo ya rinike madhamana wajura Mwenyezi Mungu wajuka na uaminifu na uadilifu wa hozano wa komori. Allahumma amin. Ti kusudini jabanu njani behe risala mwambia ni yaukana nti haruma parti ya siyasa mimi fakhari nweti ukaze parti pia ngizo sawa hawe madhamana pia ngwa sawa shau aminifu haku kouti abo miura nsujondati angaria parti maudu watoka mtima ngena dhamana ngena pupa laezi hende angaria mafujari jerudo amba de parti ya hatu au siderakane emrole zabili ekenga mjor ma parti abo ikawla zimuike amina confiance absolue ya ho andu tsanganyao shele kerondo renga engagement chantwenda na sinahenda naba hizi wabahanu njendo ne ha cinema aizo watukufu tijati janga jiharuma imadamanyo yanu damina owana ma watata hangu wa baba hangu wanama watukufu waikayao rijianti ya ukana ngarifanyo manifestation ri denonce rijulizo ule mengu rilaani ezembiwe kwa dezifanyishi hao baada wandu waloma incapable ya u tahamaji wa dohuna noela nofulia ngoma incapable ya unika wao wandu wa watawalia nao bao mwenje kwa tina akili kwa tina chida ya uzihiro wanati kwa tina akili kwa tina chida ya ufanya wasomeso wana kwa tina akili kwa tina chida ya utahawandu aminifu wa hukumu o wandu wajofanya majarima o wandu waritendea baada mahakume kwa tina marongo washinda wayonesa ya ukangwa wana akili haungwa wana uoni sha wende warondo wa malaba ya ode ya wadunga wa tini yao kredi wasa warengwa ngwa rendo utwa biaza hika umulutu wasa ya ngwa polisi wamba biza zinro hila na mfinyo ojao ambagari aminiyo ngari aminiyo abo wandu wao uongo watu wao ya ukawanti wandu walo na mradi wanti wandu watu wao iwandu wabauso shawa tore ngwa basi fidia wadwa manga siri aminiyo emergence siri aminiyo zafikira zahi muhaida wu yabo mimi fakhar na band ya jamadam mtata hangu tsuo yabo Mwenyezi Mungu atompa umurimle mtata sharifa daeno wana shewahe auka owenji wao wana shewahe ra Marseille ra Paris ra Lyon ra Nice ra onti pia rakauhima rolaani wana hatu warolao hito abo wana hatu wafungwa bure wana hatu watolao muhazini bo bitso ushindwa ni kwamba maji sio negotiation namna wando kwa ushinda warenge maji waniko wananti hao fundi watu mtukufu na sufumuho matua ya Mungu zambo ya uka ndio aruhaida bonze nguono iziko ushinda ziunishia nti o wananti wa mwenje uongo ujao ha meteri mwenje ngo ujao ha pano soleri mwenje ngo ujao ha ngo za ventilateri mwenje ngo ujao ha maji barrage ezo ngo izo pia ngezi produiseo electricité e malaba ya ritawalia yotindi ho wali kwa tujwa manga pia usoda ho hai wandu ngabo maji e maji yao wandu ya rengaji e yao yuta hwanda e yao wandu ya conserveje e mvuwa ibidiri beneficieje e maji ibidiri ya timberi ya tahebo tie kengayo e umrwa maji inu pia namna jeru kwa ya transforme ele zahade namna yom tukufu Ustad Muhammad Man ele zahilo lijo produire mwenje boko ujori suffisant ngo za tuzonte pia ese machine zikae haina ndongo tukauzanza abonge
emalaba ya rengensi ya hatu kwa tushinda wanika emahutajio ya howananti izo wanzao shabo keja tosha warudi ngwa uwao wantu warudi ngwa fungo wantu warudi ngwa toa wantu muhazini harumwe emichine mabavu yonti pia ya izwa malalao ngabo ulo wa hafa harumwe miji hatu ngabo wafungwa harumwe miji hatu ngabo watolwa mji harumwe miji hatu ezero izo zonti pia ngabo wantu atampakade yabasa watuziona shangwa tuamba singara minu yofikira kwa tuone zi action zijirio kwa tuona ulaba no nezero zilio shangwa tuamba singara minu yofikira aizo wao ti watu wambali yauka kuna uona mndu mwenza akili kati jindu da balato jina piki sha wallahi ke walo mndu mwenza akili ya parenda morisi au ya parenda seshedi au ya parenda bushini enda yaoneze ndongozi lo hiyo ya joreje ikomori ya jado ambangu amini azali yotibo na azali ngo amine zifikira zazali kabati mndu ya utuambia hizo shangu sio ndo iloda bata lo to pashia lilo lo alizali tuhu da bangi lo faransa ngeli wana uzeno izo zontipi bon zeno izo zontipia kabati goje ka ujaya kenti ado abangu sifu azali ngo amini fikira za azali ngo sifu azali ngo amini fikira za azali ya boda mino watata hangu mwana msho wangu mtukufura vya tu yabo mama kele na ponti pia raka riloba tima haina mfumbili ridenoseo rilaanio aina hali yensi ya haturi joshindwa hokarendera bite mnatiyo hamandu yabo emajibe abirao wamtuje mkeka mndangoni machi shamde asa warende hamala bango ambao azali ngamona machi yao ya hamada yakaurenga mtuje ngamona boju yapo ngababirao metro na tre mtoto jo ufanya mnaindi na manduo mweze poto mahala hundu aji emaji adobira abo ngamona boju yapo shayo kuna wana mndu mwenza akili atibani yajao nemba izanu kwa hamandizo ebanu mtuje mndangoni machi wamba jini mndangoni machi emana mtuamba kana abane maji sanu ngabirao hambani hunu bana boya biro hambani ngena liheze poto mbilibo juu na mahindini yabo rendera bite baba na hindini yabo emajika tudo birabo omndo amajeka ujango jolele sausi heyo utoka usiha batu bo tuba nuri nyongo chao izo dizo ndoda mino wajomba hangu no wababa hangu no wazaza hangu rimwenese ni basi waze nyongo za hanu za rede haja kutro bo e place ya heze nyongo za hanu za ya mazankuhu mtsona hata mbakili na bafikira ukana banunga mjoe manari dai banunga ranzori kana majitu alona maji singara ranzori yele kanyi kama tomdonu kama zi singara ranzori yele sis ekanga manzo mdonu ka kuba singara ranzori ke warafu ekanga manzo mke mabangani jezelanda si singara ranzori wone aborendao yode difference hatuna nyi garanzori wone aborendao garanzori fuwe garanzori ventilateur garanzori namba majala glasi ekanyinga manzo mnekojo ekanyinga manzo mlale bontsina kudi ekanga manzo mlale mdonu ka ta magonzi zoza hanyu shamimi damino wasaya sigaranzori wone aborila lao garanzori wone batele garanzori shide radio garanzori ventilateri garanzori no mbaju ilona baridi garanzori na watu watwali edoko nyonyangu banyi wanrochi ekaka manzo mdonu kanai singaranzo mba majiri inwe garanzo mba majiri yele garanzo mba majiri femba bizango za turifa ezeno ko izo azalika incapable yoshida tin kezo garanzo wana hatu wasome jabaraju raunda liko li raunda lise raunda college raunda izo wana hatu wasome garanzo ujuka made ya balo endo l'hôpital jo wakati wando ko balo ndo l'hôpital ndo waangaliwa obona garanzao ujo shindwa ni yaunde baindu ya hule ale ya balele hali dai no wana izo ndo gonyangu izo lezo sisiri tsao halafu indi mimi fakhari da mino watukufu na mpumbujani wovano werarengeze mfumbili abo wakaujara nzi 2019 bore ndara soma ritso uhundra hazi marengeze asima zini kamalaba ni watu wafanya ndokoda sipi bana abuna mangalebo wa mtuje na mangalebo bo hambu ngamona ule bala majili lo bonti bana ngamona bo hambu kabati poto ya sa inubanu na poto mzima banu na mnapoto tola kazo hulei majisa yao yabiri mnaruko wa madoi mwangu hato tofanyiri wa basi magari ya dolele sa ngamona bo tuvala sa yu majiga hombani hunu omroba chiwongo da watayora vidati zibirao banumbitse mnahindino la mwelezani iyo ndogo nyangu wala na nyiba na bashuma ya tokazwa bana arumandu walona akili aruma wandu walona ba uwezo aruma wandu walona ba binadamu ile jole ndi lakini nzo bineke joshinda ta ile miliard
na zira renge 6 milliards balendeza ila keja jutimiza hata 500 millions mna ndio au Japan mna pomtiti wa autobité magari hapo keja jutimiza hata 500 millions et majim samuyala tabo facilement na ndio mtito amaduko yo tibeto yo mbabiza zuma na pambao basi mbabiza zuma na pambao sayo mtoto ule zuma hizo mstari mwamedi mje hapo nje mfanye zingo zanyu zike facile mia shintu zindizo ra jomanzizani bo abachini zindizo ewenga modo marege pare muitia ruma bandu bamafiti wana nduko hamada wanu daura juhanza rumwe tia tokazwe wallahi ke ajitimi 600 millions mna ndinu mbashuma yo ya totwaban yo ke jarenga tambe c'est 100 mètres ke jatimi zata 100 mètres mdo shinda mbitso hapo yabo sisi aina mdulo na kobola telefoni na mkebe na wikona majaya ngutanzekea jangu fanye direct yangu yelezo ndogo ya numa chui wanu sisi mbarugo ranza rumwe tia hatu ngaranzao sisi garanzo doela garanzo maji garanzo mwenji garanzo likole wana watu wasome garanzo la pitali utoka mwade yangalio garanzo jonde shidoni ya undemba yale ya soma ya undemba hazi ya utofanya hazi yaliwa basi shakutu shindo fanya hizo daone malaba ya huzingiza urudi tena ngo juho udofuma wantu na ufunga wantu na utoa wantu na udoni kwa promise za kilaba shabano upande sindi ho upande sindi ho wanu wasiza habanu atawala wantu alafu mimi fakhari mtwaro maparti tamba ntwenda ruma parti maudu watu kana pupa tufula kana muhimu hawezi na mdo angala bo wanangana kana na masafarini wamna ndini mtiti wapashuma na mbona wewe izo train izo ngizo na burano na magari wa mafiti yohani nunga mbona ngo ashido bitabo wangu wabirao ya facilement izo ngambona soni bo machui mdu kwamba ukana ngetobaki ngentown wanazuma wa mafiti watojo résoudre problème ilo mtujena da opini facilement emaji yanga tuko vile namna hii emaji ya birao yoro hore wantu ile namna hii ngai yo mjoka kamshindi facilement au kama nema bitem na shuma madola bala atapoto taizo ngambona shuma basi maliba ingenieur ya jaya fanyabo kama no kwa problème tena wantu ya biro ontini ngujovira ekema jia bira wando wadovira rumwe pombo tu wenda sawa wantu ya semorono wantu ede mpatini wananukwa tita mada wao riwaona au rijohanza ezene amarizi wana rumwe zentizinu rizibale ujarumwe tia hatu shema laba yao no walevi wao no wana mapende wao watu banu wade waliwa watu ado rilapiza ukana na mtoka yo mdolele party na mtoka yo mdo semishana na mtoka yo mdo anza jao shasina shonga watu walifikiri yao zino mana kwanza ni mweneseni mdo elewa yoka banu basira mna inunga tojodo hima rirengwa ni maji na mdo toeleze fati rirengwa ni maji na mdo toeleze fati rirengwa ni maji na mdo toeleze fati tolo fatiha wanu mesingo toni ka wantu selo senia saha wala niyatukum turzaqun ezinu fatiha da sibi wantu titolo emana mtore ngam nabeto mtima mwacha mnapotobala na mnapotobala mabitsamba hauzuma sinene abo basindi ujenda mtokanza ende mbajino utokanza ya sebamba facile yo facile yo mnarwa maduo yo ketwanza fatiha iyo nganza izemaliza hibo abo ndo afanye mnende na maduo fast abo basi kabati maji tena kabati ra jamba terrorize wa tena ya ukema jiacha wamba jini ngo ajo sisi wa orengwa ni magari wanda hula ba hewa no jao sisi wabala ushilia orenga magari watu adobali wa jao ba he duchu daene mafahamu yao watu pelutwe aja mtuje aja one maji fakirwa mtada bitwe aja kauja one maji serikali wa promete kanga tukofanya jangu Bahema là toujours garamini yo fikira kata wote lopande li yabo mimi ranzi yabo bona onezi butala na zinupia tiro haba nguna angalia namna jenjoka mengoni mwandu wa union tia hangu ni wono wandu wa siasa ibanu kafikirio je ni wono wandu wa lona hamu wandu wa lona imani ni wone mafundi ijue namna rijoshinda risoventi ya hatu haina ulona rali kume ya zitowe ulona fikira zitowe ulona haina mdu ya towe mbabia joshinda ria unenti ya hatu hizo ndizo sisi zaritole hauda mimi parce que mimi emani haba sana na juha na jangaje omwadoni haina mdo wandu wa siasa wa Japan wote pia na mshiendo haina mdo chamba mfaransa bandami wakole mfaransa ngwanzo ya jaju na bala mfaransa keda inazali shaharenge wazee wanupia wantswanza nto batila pisa mdu awarenga jana bana jawa hanti yao tulia baba no de mdo wa milio wewe mdu wa bidiri unike ndo warumenti ila wewe mdu na bala ingeda ina azali ndaba tatiwa la zaba ntwali savalio muti wala zaba nupia kwa siwa banu wote pia tiwa imisa banu wakanti hata mwana mtiti ya wa ngo usi au hamsi wa na zazaruwa yede namna wandu siasa wala komori wa Japan watoja warendwa hama wanatiti antu ya ham roili lo utilile bomana chau
wakati mimi mtoka unikiwa sasa mwana si uha bwaza angalemba ndi ula bobale uchi fanyaja wantsatsa la zabanu bayewan wala la wasiuha wandu wasiasa wa Japan shaka batsa jamba ina mjesanga nyeba namtowija unamwambia jao baka pasoza haba no kwa lelo jao ro wasambi ro wa mama duro wa shirafi ro wasana hamadi ro pia wandu wa Japan walikwa bibi ro wala la wasiuha basi amamdo ya renge dina bo udo hama bo la usiuhe bo letezilitu basi bahazali ya rengenti airende bayibitsona man kabati journaliste komori mndendo bahano ono oyafanya journalisme woyi we interprete awe ijauchao ngoto parisa majamvi na maviho na mavusha ina mala awdo ndo filme o enti abonga mdugo wona wantu o filme arumenti na kamera na zino mavusha ngutobale mna wiko wa hahe nemnano ke abali anchia oti hale banu eshiwanza shama twaifa asumani gochka wasili asumani tuwa gochka utabana basa ino yambio gejo kanti yambio imbala isi ntwamine ka asumani ka ko hawani rahane zenu ni asumani mkababa we Allah ntwamine ke banu wakati mwingi ubitsao ekaka o hawani wakati mwingi rahane de bandabo ya tomo imasha hitwa yalo na chaula bidia do balamvio bala bidia da hulia mvia jado chibalili ya basa mkababa bakwa mjoka yeka kanti wazime kengwa mvio ni chawa yo jwenda do tunjia emapiloti kabatimba ndio abo matugula manika babi hapo unika mnapati wa indini woni mle alisiri yauka banu ebese emapiloti ya lo première classe ntwa mine kabane ka do trouble emapiloti da yamba unika mna kompoti woni mna ya urtu woni mle banu babanu tila la bala kamono nsa ani bidia ka pasha mvio do basuma ntorkenzi wazima banu manzani wangu asumani ibide mapiloti wa wacha ukomori hapo pia wado mparo wametoka eti banu ndatu wede mrutu no mapesa na haramu mkaidi ngamtolo te habani na talo si alafu ezandu kwa siru taziru ina usiku mtuje wale kwa ni maji na mwambie le dabala hanyu ndo na kana mnapo mtiti toi kawati hapo majita yao yanu ya jware kapa banunu baba jari kwa ni maji shata wao ndio wabita ndimo juu saida na ndini mtiti kajarenga 100 metre sayo emajiga bira wana vita tingwa bira wakati yo pia mjodenda mtunga bali mtona pare mtona ndongo njoda madufanya mada wao enamna hii ya maji yale ga wandu yale lesa hiyo pia watu faunu pia sha zinda zila baraji za tilwa zirengeze haziyamada zinu ele dabala hanyu hilo kelina umfikiriani shaka mjoda za mdu amba singara minweze fikira ngara minweze fikira malaba mati ngamene mfikira hata manda ubi mtoka wa minezi tendo manda ubibo o matwi mtoka wa minezi tendo azazali arumando za urgence zarenga mji ya kamile zimenya wajiri za saba wajiri wa saba yapunga bufikira timnikalize fikira eze inondation zo uchasi babu hindi wandu rengwa ni maji sabari ngabo debordement ngabo nduko hindi majika ngabo dali ngabo jiri za pasuha ngamdoshida mtibe ngama musove ngamdoshida mdevier maji mala hurwaji ngamdoshida mtimbe reserve ya uswe maji izo des projets ya wandu rengwa ni maji wandu kukanti wazifikira maji yanu gacha kwa hitu inu problem sa uso klima inu problem ya ukananga po ndini za pasuha banu ngabo baraji banu ngabo ezini zichache inu mvua inji engari tushida fanya reservoir engari tushida reperse maji haruma miji mirwache le di mabo omweri fanye kanali hamale need traverse harumenti wandu pia ruhura maji le di mabo ngalo kasafa ezoro iso pia kapata hata wandu yapo wafikiria ngo madiso shango tojo ndutu hatuwa heda vaya ile kapisho la tinzanu yandika ujari mjuani habari tiale hapo karjo jari mfanye nicha uone ngome na maja kono wajue wanjo michini wandu ujari mjuani habari wa mtuje tiale banu karjo wahime wangale majivala wabidende zawe malaba yao na mangali banu bo machui na mangali mna indini tuo yabo basi mna magari gatuko birapo izo poto izo tipeto ya jokanga mtuka ulata milioni na beto na izo zontipi wao wanamba zuma wanamba biza zuma basi saizo ngamone na mnafanya watu so diabo basi bo machui haizo tkanza ni jebanu jeni mwambie ni a partir ya retari na ono wa siasa wanu waifanya ti desite ni juhe nende na tunte ni juhe wanaba hainu miba na ukanitowe yazadi rekanvu rekamali rekafikira wadzimane zedunwa au kamitira nti uomba zedunwa nyezi mgu ya mangamize ya mtowe ya rere wandu wajuka na imani wajuka na irumbi sha lelo tishi ya amtuparani wantu fare zajirid wishia desire tambia rende cheba rende bazara kaudaishie zo desire hamba araji mbaya kwa mtafanyi kudeta na rijipange na shutana mendini
Desir eurede chebo Desir ba ebanu gawe dahu ebanu urede ya Abdalla utolo prison kwa jotina tushoko ajimbaye wamfikiru kambe sewa la tambanga bo wandu roho utujua walo awade yakauja waone shabane engea akili yao wangefanya hazi engea jimbaye akauja fanye kudeta kejacho bidi urongo yena mna ilange juzi eyilo ndabala libila tukambe ngendo aringa mapesa linki ya jimbaye akauna fanya direct ata ambangu joyi ele ujue manaka ujayo ufikiri kanabo lijo kanti ata do siku banu mathala ni abo getija komora abo jamba abo tijo bulwa ni bale mapesa mide na ujani fanye kudeta komora awiyo andu ni kamru tuju lwa na ndo kada na kada na kada ta uja wone emalaba yao ta yao ya jaya juha yabo ngatungo hamba kana wina ta haraka ba we ya ka uja fanye kudeta banu na jauja baongo godo wafanye hamade machu yao bo Desir ha ukenti uro ngo ngo sama fiti ya uka na jipange jeri joba we watwani ya we shuja ebanu msau hadisi ama Abdalla kwa bo Desir zajiret wana katika mtukoro ngo amba ngo sama fiti bana ebana kama tukatuja ngo mana mrasuda sai ndi ambe mbabi ya jua we aminiyo ukafaransa dawe nado unikado bima pesa bana ngo fira ina ngo hadisi yo bari ngo kufanya ze direct bana ngo fikiru kana wa zone ngo wasamba opia waongo akubatibu wonda mimi kati jitole ya fidia ukananga mtoto wa pesa kwa ndo mbawa watu shomenjwa wao wandu wakano kwa uraki wa sawa kenta mwembabu za ngido hizo wadote tata ubasi shomenjwa ruko sokana watu wa mapesa au achangaje wao kwa tutwa magabia kusonda hubi ile zile na parambia yeye mwanamsho wangu mikoni na makana ranti kaile utongo fanya direct banga mtu sinjiri sifanya za uso azali utotwa magabia kusonda hubi leo usubitu kentu ndo ambako fanya direct ya uka banu ngabo atimbai akautaredeche wakautaona roho hao ewa ya joka ngujo hiyo biranti aina kati mramra gotongo njia ndogo nduna beba za ndogo ambao nimlikane sio jabidi mtu hamba gari tambi yao ngasina nzaya ngari fao waruwa ula wao nambakia abo basi ezadunga abo mdase nambakia abo basi ya ukana ngari fao na mhozwani singari tambi hao wanduwa ula wafunga bonzaya wanduwa nukona hii wanduwa wedzi wanduwa na twabiyambi ishwina chana babu fitina huno wanduwa kreveu baki nambakia mwana direct wao timnikaneza suije ndasi wana rumba suije za nyumeni tena ba wanduwa lo ndo rumwe manifu no wanduwa bagwa ngwa zali wao kwa tujoze ndo za ufanya ndoto ya zali ngabo maliza tola ndo hata hewali wabutule masahiri yafanya ngabo maliza tola aina ndogo pia ndo wafanya no ili ria unio ndo lokomori hizo ndizo rili yobana ebana lero ndo ndofanya direct ngusubitule amini yakana hajimba ni kwa mapesa ngujusubitule amini yakana organize wachao ebala kutoshele yakana nanzo sikweda ula haki rajara mbangabo gouvernement ya marehemu tutatimu bwana aringabo gouvernement ya ziko na gouvernement ya Mustafa ranjudo siku yoramba ranyi mweda hu tiwato amumiro wa madomimi amwambi liwato waramba na mlaobo harimwede sana bakari na ukabati mayo ngari wanao ngari tangao ngari ezempombiri za twaina usiku litojwa hata simu malale mwede wafanye gouvernement baba la mkafikiru kana mjua na mwakema minister wao walale ndo wafanye hao wakau wangu ajibwana hao ulio wana nazari shabona kawadilifu riwa to waonti ajimbaye waodo wakada ona wadunga Mustafa Said Shehi Abdulhamadana shafuna wala waodo wadunga ziko riwa sunzusi sisi deraba kibanuri wanao nywandu mloko mori na nywandu mlo Faransa ekenga mfanyo direct na mfanya jema anama ustad alimsamilio na mwabe ezetabuzilio nezitwa biyambi azali yalo nizo ne majari mano ujinga no ulaba mrensi ndongoza ukananga bo mndu ala waende yawe mndu afanye chawe kemdu katuzichua masia janji arukoza kudeta na arukoza misinga na mapesa bayo kapesa tukofanya ruko endea ono wandu mambo kwa madiso bo mimi na Antoni Tunde ni chuwe mahala rifanya oranzi ntojua yezi nchika juice tujua kweli ufanye video udomba atimba akautafanya hiti yonda ida ola ya dohamba kana na richipange basi hale hapo katukofanya chao lisanga surprise eze seluli kizo chao
hizo arma mtu mwenza kidogo zamba kana na risaka si prenga tukofanya chao na mprenga chao hizo zodo mbada hubisi wodo upande na kanzana siriti parotse na banjioni ngamia bideshishi wezara kawangalie inditio tena razida afanya na alhamdulillah razida yetu nereza video razida kwamba ukana mkini kujenda deputy washide daila kwamba washile no iwana ari razida kutukana deputy tena kete deputy kezao yabo kerisanganya chao ekamziba bango ndo arumele bavu yalo swiri ekamdo bi abdu swefu wale baba warazi walikutubu alhamdulillah rabbil alamin bana mana nijibu yoda bo wazamba haruma direct banu mtu responde desire zaho ngamwelezo ya ukana watije wanchi ya babanu kabano gobikayo kezi lazima uzamba abikana mrungu anu ntsaru mu majawabu witi mavushe na maviona jauta cha aine mndu amangaru mwe bwana ekakatenda ali bwaje ari menyele bwana ekakatenda negocie yabona tuweze ro ya zamba au kazi ndongo za bidii zamba au ndongo za tubidi zamba na jua kazi ndongo nzijwao shamda tutoda la batasa jua arenga vaya hamba mfanyo direct ya mberongo ya tuzijua ya mberongo ya tuzishia ya mberongo ya tuziona ngiyabo ngamtuka udazara desire wandu ambe desire nge we shuja ulokomori yasojua lelo yafanye direct ukana jimba wo ani kwa wode mdu abale mapesa aje afanye jao ya afanye aridas yake kaundu mdu mdokosi ha angutu ambilo kana bodesi hamba baho eba ngo tofanye jamdovi eba nezeru wakabusamba zila uzire ngeda hubisi za ukana ajimba yakabutu we atoka nguto ihondo biranza wogena ruti John makoko John mabaye wale wade ko jawala uli yatoya cheza waka ujao nendo kwa soho sho wakaba tatu yondo ya tunarige mapesa likajimba ya jamii kwa nguto afanye kutata banu wakati mtu fikiri yafanyao mapesa yao kata tobeshwa mtu wanaona bwana ujuru eka kwanza afanye rogo felio wandu siasa wanu warede asete pia na kaseti shaina hali kapa kwa tina ulaba wana ujufu mona ujinga ukana haje balele pakela mapesa dinu ekutona katemba passport robo iyo nganzo mndu ulo muoni wana bwana utujuru wode mndu atwa tende udafanye chao na wao pia ngwa wanaondoa hunureze party hizo pia no wonoka kama sisifanyishia hao kamkarateni mndu adwa mbeba ndo ya jua ya hizo jua ya das amge yabuti ukana kamjiri dikilize il faut désira mndu amwambia kan ezuru kwa samba sila ebala ngamela si hunga we wat zila to bianda sibisila botesir mtuamba ukana ode mtu achalini bawo eba ate de na wili ya hunda utaiko shaise na katani wabie ujomche mwana nywa achalini bure nongo tuoka na kukatena kwa utafanya abo hezi walone le popala hezi watu nado kuwafanya ketus baba wandu wengi wana bwana wachao ihono cha sawa ato persona mapesa owezi wake kwa mfako yote warenga wenda sawa halafu tsikazandra chei obarazida urasi eba neza jiriti tena borazida mndo kana baraka eza jirindi borazida ukalelo goto ukenzi kamkarati nyandu mndo komori ekenga mrongo wao mwadone sasa tabu ziliyo hauma kanti majipange enamna mtu ufanya jo usiku ila ya muslimu mala mama sisa zaha hamana mdia ranti madiwa sana ndongo za voti tena kukulira sidango subiture che twambe kana ekabunga bo voti kuna ushindwa ni 500 milingo kujenda kandidati na Brazil ngamtambishao banunga bo wazazangu banu ngabo wanasho hangu ngabo wanama watambi hao banu nenamna ezetobu zimundao ni hizo bo Brazil banunga ndoma pesa shakartu lando banundoma pesa kartufa yando asibabu desherumbisha watu kutoka ukajalatu watu owandu wabaizu wao yabo ndo wankaliwa owandu wabaizu wabo ndo osoma owandu walolao yabo ezepare zilo yabo wenji msirari yao ezingo zilo yabo izo zandu walo hunu wandu kwa tukosibu hao unasema liwo renga utafanyeza ngo izo yabo ebanda zida kweli uhundu matso lelongo konti tena udojibu masuala ya uka kufikiri kama tukada deputy ru mafoti tena zazali ebanga gabo daba duniani gabo vehele na fi hizo duniani litoka ukubali ya ukana gabo ndo opposition tukada ru mafoti tena yabo ya subuti ya begodo chao banu wao machu ndo leo bakani ndo
udola la si washaka tulele semfuza because nda sina mambilo arungo surati al-kaf bandima na rishinda na hunwa tadamina wana maono ili rika hunwa sababu ya uka mwamba kama ndo arumeze voti wala makando ra mulidi arumeze voti sikando rafanya chao ele bi ala alifunti alimsa milioni na zuki wangu supermadi pamba on tipi rishinda na hunwa hata ya uka bora tushinda razieze voti na mabuli ende angali kama ndasa ndudi mdosa wa ndosha fuha tena ezini voti na zibiza madepite bora zida manzo mzede tena mwede mashina nena dobi tena banenge tsira bwe kana mrugo tori yatso nda bwe banza bari waka ujiwe chikobidi o andu amba nganda mwe voti zila haina mria ya towe mndu msheno mhaziye yarenge ikaba ya lembezi aba yajifunge mjire hitwa chikobidi andu atitezikaba ya mjiwe mfepi nyu andu mbaka mwe mwe voti bada mwe mare ndo zila pia chikobidi mjisuicide nyu andu onchi walona hai awura bobo fundali ngesira wa mrari yao sojoka utikada mbebodi itakabidi ke wallahi mregezi kaba ya mjiti ya mjiwa mfepi hapo mfanye tu wazungu ezo tabia mazira dasin ezo kwa azali ya mdedauni hapo kairua farana nyi ngabo hadithi kwamba kana idha kana amrukum ala nisaikum fabatin al-ard khayran min dhahri kairua luntini mu arud kairua farana nyi banu ngabo ndo kwamba kana ashafunda amada mtu kadwa kalima madalini abantu mtu amada yourisa yo ambato yo ile nambe notability azali enda warenda zini panazali adula mankileni kaka mtanza mwishi nyida mamato mwishi makauli yanu azali adula kajata itima hata dai mtu kwa mwamba kana wenchao kajata itima amtani zitsanu tena amtanele janza mfobo wani zitobia ya mdada na rumeze foti zila tena Allah shawani nyinyi kama tambile za kweli afuma biza kweli shawa uchanfu shawa jauchau kalimu nasi biqadri qulihim ndudo ngo zwantu selia kile ajoye leo banu mtu mnasha kwazo wanu watu mnasha izima wakoza nyi mtwele jansa kamtukoza mulili wa mfungi wa asizi dialogue hama muliliano wana hanjwe mijina no menyana hizo swala kamtina tambaya kamtuisi gari fikirisi ya remineza fikira sasa ni mwanao emaji yao yanenge yakakomori ya tomrengani baada nyima tui mrengwa ni matui emaji yao wao wacha wakaza wanazuma waili watia wana ndini yabo magari pia ngabirao yabo indiyo ya tukaifanywa ambaji ni keja jote za hata mfumo torenga zuma bo jozi so diwa ijozi so diwa umujuza ule abonye wakaza mnapoto tola bala na mnapoto bana tramu egezibirao yabo rwana da Mungu abirao pia abo shidi yabo wenda zao basi iyo itoto bitabo kamja jo paro jo kanti ndo abakana nija uta iyo tindi ni nji hata ikaja timiza tabe system meta mtoto shibatina hata problem ematita yonga birao yalelese asiho barini au yatijia fanye daya bi kwa nini nyinyi magari ya dobira si wamba jininga George Sivonti ni mrabale mnyandrovi no mhogo ende hapa shiandi ndo jashidia ende hula ende jo abage bora desire ezongo zambishi azila leo ibidike usuprime video hii parce que bo unoda wena sirwa no bwana ekajimbaye harumani wandu yajafanya kudeta hizo tino kwa bidimbi ya parojo samba ranti parce que namna wamba ila enge anrapulwa abala usahu mjulisi yondi yola ndo kwamba ukana kama finaliste nga mtoka ukaza tawi ya dohamba hata narambe hadi kwa miliari rimnika miliari na mitre yezi na bomba atomiki Putin anaderi ulumizi kana Putin rimnika jimba ya jafanya ja shayo ketabidi abo ngezo zinda zirum zambwa ranti ngejuse boya si jomba umtajali ni bure zina ndo kwa badi maviho na majamvi na mavushe na mabu wao ndo abidi wabe ndo kwa madazila wao ndo abidi wabe kwa madazila shatinda we ezinu ndo bihabiazo yakana namna hiyo kama harumo isnad alhadithi ebane ya zambado yakaya bondo wakati za kahaba ewo mru wako elea zishia unuko mahala ni hiyo ewo ido hadithi da ina jimba ya tukaunga mapesa likajimba ya mbeda afanye kudeta ewo ido tukaunga mapesa mbeda jimba sia bazoka mbilita zinu na mitre zina na bomba atomiki na milioni 10 na shenda odo jusona nyimyezo malela unika bati mrobela mapesa jamla moni fanya manifestation nyinyi ekanyimlwe yabo mfrau hanza ya mto ezetabu mdo nizo kamtutu bainge mto mniko mapesa yo kabati nyimyezo malela banibidi ndo alokobori pia wajue bota sio ndo ajiro darini wada rumeza wada watube waile yabo watowe masahiri yule ila wala yakopirizo ya jiaro yambe ukana
Banu tsaka mtuko utraliza na mdorele ya mdukadha ba hapula jao na mdorele ya jao na mdofanya jao na mdofanya jao. Watu kabisa bwana. Zina tiruko kana mdu wa mada bwete sira ndame makolo madana. Banu ndio na ba wanu kana. Bana ulo daina sido uto daina sido rumwe bwana hino. Wallahi mdu asakatu jwa dobi wandu wa lokati maone bwana. Alafura sida karatibu rasida. Goshi hapo desira kaudi babari wala ni amfunga awa ba hatija oba eu ali no vajosi yao desira tso kwa bwezi la kamba ajimba ile amfunga boke wala kamba ba ya diwe Tushirangkoso za Coba wajib bayar. Ah ya. Awabasa tina ureje ke suja yetera abo para cautualiza égyptienne à la force que a modo tina titara ainda não atualize indenização sua aviação à la force já usiku tio vai etende a homo huja wali mnashioni basa tajuja bala tsamba inda hivi no kanjani kensi ndo ulida mi ufundi so mishia wahda bi wahda ngaridiba juzu tara bi nata amgea bo desire tu amba ngudibo lelo ah shati juzi sa sual ha ewe desire do fanyo sinu ewe desire do fanyo sinu shaizo utokana wakati wa uli wabda ukana baraka bainge tsa hunangamiza hunimenyelemba direct banu shaila ukana ajiani kwa mapesa ja ina ali ajungu kwa mapesa na mizika na ndala mwe wandu ntuze juwa wati juwa na rumwe bwana ino ha shatsa izo zinda zila na zamba bahati mbaye ke Mwenyezi Mungu ajala huwasiliha salama neke huwasiliha salama ujukamba nuko mndoke sula tukana mbeba sisi ma journalist banungari la niyo ngari wanao bwana vanunga bando bashawani zederasa zao chabani chau muzatu mwe sasa nyema anyeti elizamba zederasa shabana basangari wanaona wandu warau hitwa e mwanama amediswali Muhammad ngono van ele tuila azali inuma jia lele sahunu yedao anugwa bitwa na videti yao na rabe majia lele samtuje ya angamiza oda ya oyo ntipi wanu anambao memone amtengeloni mone senia ani bade babza zindishe leo anza shonga wana amone seni mnarongo baba nura hamri jaroha bala mduge hamara kajazal rahamri jaroha bon siju yabo nge hamaka kajazal ngamona we majian narambe majitsanu ya lelesa ele tu yangu kartala hau yangu atijida hubi ya lelesa ngasa hula majian ngamona we mbabeto na beto mtititoi zinumba ona wanazuma hata ngamona zinumba ona wanazuma wenda bana
wanataraja tawala wandugu wasihawe magari ta la hula ngabo ya birao yode namna ule mengupia tungo kufanya keza timizi 100 metro bo wakombo keza timizi 100 metro mndini woi tuona bali wanazuma tawao mtie yao basi magari ngabirao facilement ino wandu watu kanza wafanye ndongo rilangwa ni maji mndangwa ni maji emaji kamtu ya bitontini mwati ya dali na baraje na mna ino emaji enda zayo ha au mavuliza fibo madolo wanofanya maplaji wao mapoko inu deseni indeseni inti de bahari inti fungu inu bibio yakobidi mfanye mnaruwe na mna hiyo zinu bizora johanza arumwenti hatu rione wandu wazifanya wodo upande la kanzani mwambieni baada zile tuwa ntimizi bana ya uka mduna njie hadisi zihusuyo mbwana sheka inakati abo basami na ujwamba ukana ufanya naye ufanya jao sha mbwana ngejo ndi ukana warikanti ngarijimana wasi hawasi tina ujwa ulaumu ke hamba ngodibo abo abasa izo za hoda wena ya hunenda naye ke mwanzo msamihi ngojo msamihi ke mwanzo udibe ngojo dibe izo za howe sha wewe mnaruko mtiti ya hemachui amba wazali jao haina mahala pari ya jukambi mtojojo bitena mnayo mnaruko mtiti mnabeto bana na mnabeto bala emajita yao pia gabirao bo hambu mbitemna ndini wobo jubas facile ke jajo renga 50 millions ke jajo renga 50 millions emnahazi wo wandu wala problem na zirango de yarenge 6 milliards halafu longa mdongo ni majimji wa kamili mdazi mdo amba azali jao haina daba laona azali yalo arumwa ezi pendant 15 ans litona maji litona mwenji wato msomo wato unono wato mahakama le dimali to chema ulozi utomwema yakensi adobyaza kanongwa minifikira idoda baduhas ekanga manzo mdonuka nayi mdonuka vushe na bandi ngabo wandu wanzo waele ngabo wandu wanzo afa ngodo hafu kama manzo mdova imijambo neze koza kudi ekanga manzo mkeka msiwaki ngabo wandu wanzo asiwaki ekanga manzo mkejalada mdola mabangani jamitulu ngabo wandu wanzo waone yabo walalao ngabo wandu wanzo anu maji ya la glace ngabo wandu wanzo wa one ventilateur ngabo wandu wanzo babiza zintu za wazi conserve armo frigo ngabo wandu wanzo wana hao wanzo waone watwalie itola bujina na hizo pia yode mana sisi na wandu wanu na wasunzuhe shahende harondo wa mavushe na mabuhu na majamvi na marindi wacha wakanti namtaa chimba waka utafanya watu na malaba na chimba tukao milioni na ndini yaje afanye kudeta afanye jau bobo malaba mazi ekamtona wandu asali ya wansao wandu izole za fidi ya sahimiji hatu shamduka na utanti hamada yunia chaone baba la metronge libirao hautunge libirao mnasu mafisa madiyo yoti beto ya joka yonganzo milioni 10 yonganzo milioni 20 yonganzo cha lambazuma na namba basi wanazuma na pamba ugeni mnapeto mnapoto wewe mnapoto la basi yondo kwa kondo chira ifanye banki usiku zima wallahi banki usiku zima ndo tunafanya hazi kwa wandu na hamu wandu na akili chabongo atwenda wakenti serikali ngejuka uchahuni ekoze pongwa juka uchahuni ekoze pongwa tusahuni kwa juka uchachao alafu lelo ni apasa ni jwe banuni unde emalaba ya niyo maili ajimbaye na sahaba wa mercenary ajimbaye na sahaba wa kanti wakauja destabilization zabari ngwari ndindao ama ngwari ndindao yakana ina mndo atomwana parce que Mwenyezi Mungu atosamba ukana antum ashaddu rahbatan fi suduri min Allah ngabo wandu wikayao kengwa haruma dhuluma mndo mndu mtima done haki yode ambakishana na mtoba kine mashenkezo nezenyi kumbi mwangamie basi ngabo makoshitanu babo maudungu watoto washenkeza kaindia jala hani na mwede maulia mjomdo shenkeza na mwede maulia tanu mjomdo baba ajala hani ndo shenkeza ndongo mtoto zila dabika zondo dabi amunga basi kauchapa ni choni mabia nikana razida zendo kwa zambale lo na msikini yono wa Komori utichapa sana utavumbulia wandu ndongo za ukananga abo projet ya voti ekazali hada tangura sese voti sisi rujukana nira onene sharia sisi ngarendo ra impose ekanga suanje azali kana ufanya jao Brazil ban koringa mhunda wa matoti na mwambika mchukanza mbaki yabo atazali jao Allah ikatira baba nyuma sira mchukwa bidika mchiwe mfu basi mratu ambao wanu kwako na muarede Buruhani na Dr. Salimu na mwenye baraka na kikina na dobi na biswefu mchukwa bidika mchiwe mfe mwambe zinda zila rabwari tsede enda rila toka tabura azalari wa mnaria la rispore de zatu basi aba ujoro ngwa bungu mfunga ebana kamtua yulo mweda matahim na riali hanyuma bo hai shamdudi tena kama nzoma mbikana kwa ndo mafuta
Ilo da bandali bitana tukawamini mtu yapa yamekuwa mafoti dai na azali tena. Ilo da bandali bidi lokomori tukawamini la megali dungao mtu wa siasa hapo tena lifanye nenda mafoti dai na azali. Enda ndo wa ma kanguzi na mafahavalu ula jambe commission anti-corruption wana zijana wanyumeni anti-corruption na mtoju wa engesi la bakala mafahavalu watoto jua wendo hazali wa ndo anti-corruption garandi sawa daone mwana ne mhazia urinike shware gaba hapo kama na corruption mtijuma tena emalaba yao ya toka zalika tafoti wajua ukazali la bwiti yajua ukabari la bwiti yajua ukafatihu lo bwiti yajua ukawapia wana haramu wetu wantipi shahadaza hajua kwa wetu pia shahadaza awabuli geyabo kweli lelo narile amini wallahi ngamtabu hao ne dininu ne qur'aninu awido bumlisani amini bo malaba mati mdo bari ngamlaw amini mode masoveti awido bumlisani amini de mafavalu yantu ani azali yabo wa wali sazali amini no doka zalika tafutiwa wanua nduenda wafanya hasaru mumdi lazim awido bumnomen ndungo de yahibe zindu za wantu ya chambe na mteba mumdongoni hazin ndugu hibontia wantu ya irenge ya fanyizwa nzao ya mrenge ni garlau amini ya ukana karjo fanya hazina mna lazim yonge jo kajala nyule nyino mzani no andosha hani au kama mjo kazala hibi no kama nosuitima bendogo mjo ukafati wa hibi ngu hibo no kama nosuitima fanya ndogo malaba matimda mdoge miswafu mdo isekule mabi akayo miswafu wo car commission anti-corruption inuko anti-corruption dai bo machui Ngabo momblene senza ya mtsoda samwe da marengeri yalisha mwede mwede nge miswafu mjomdoba ngamlau amini ngamliswa amini oyo bombi soni amini iyo ngiyo maislamu hivi oyo bombi soni amini kwa moto hani malaba kamtaona kana ese votizi la banga firo kazali wa votiwa ngaje mnomen na masa buke nazi za porno mdoso mana Roma mtati mdomdozile mema bibo mdoso Qur'ani ya Mwenyezi Mungu bayo de joko ukachala hanyu da jino msaya ni desi aminizo omachu ya shonga matala ni ndugo do yarege mtshwado de mitawende ende haibida la wantu ngabuzole da holinu ngamumnikoni cha unamjamhule namle amini ukawe mtu mchocha utwakawetide mbaba he mwana mshewe awetide mbaba he mdroyi kutoka utahurenge amekana mtso mlole ngamlo amini ukanga mjob sitiri wa mbaba he na utwakawetide mbaba he wetide msa ya wetide chao alafu ndo manga mtukona na corruption corruption ngo tukaiwa na hito ebari kabati imamu yabo kabati fundi yabo kabati hatubu yabo wauzia yakana mbetse zebeti zizazi amini sino bomalaba matibo mjomdo tezana Qur'an ile yamba kana ebani de dini ya Mwenyezi Mungu afabinda tastazun ebani de dini ya Mwenyezi Mungu ndio mfanya la tantadiru mjomdo magaga sami wa Mwenyezi Mungu astaghfirullah qad kafartum ba'da imanikum msam kufuru mtu kazalika tafatiwa azala hibi azaningu hibo da no wan shango ya renge wan darlo amini si dar ndo rafanya anti corruption gare ndo rado wana no witi ujira mtu kwa wana no bo malaba mati kama mtu mwana na witi na mtotende mwende mchuchi mwende maone sema di fatihu na habari na zali na wapia wazira garanti mli amini ka joka jala hanyu da yino mtani no andosha hanyu no wan jomdo ba hafu la woti mbono mtibirana naye bala ati ona naye bala ngamfao pia ndege Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ndo chamwela amini ngamlo amini ukanga mjo stehi ngotoka stehi ilo da dalibi da bandali la komo tukanda la mbega lisao azali amini yoka ngotoka stehi yemi ya diarenga ngotoka fanya rugoda mpari mwisha stehi amini da simu malaba mati baibo wa mtuche mwabaka matu azali mido mwanzo ni mimi na mwabia azali kana mweta buja mweta shukafari tola hedi hakauronesa mnapoto toi na mnapoto tola pala izomba wanamba basi na nemba shuma hiyo ikaze yabo emagaringa birao neze tramwe na Ethiopia ngizibirao yabo hiyo kamtato ngwa ni machi tena utokanza ede mbachi ni kutohenda utokanza ede baba kutohenda watoni mndu ya bakobo hao ya bakia hafa sha ne legend ne mtu kamsa tibure komera basa ina mndu mtsa kutamba abinade ngemali yo ngusa windiyo ai mnapuzio azimbi hede ko do mpasu hiyo pia msibishi pa hiyo pare za rabo hizo na matutani na maja isa sipare aringa utodarege ematiwanya wakaza jado amba parents abine mvua yinyito ununga abajao neji ngabajo jonti pi ngamona izo yo ndashuma na bamba udasa izo ngizibirao kujuya ngijize wana magari no ana taxi wa mafiti wao mtu kamfanya na roma tukanza abonge yabo wodo pande na kanza nabe ni nuhamie bora sida uka
tina uhusia kwa kwamba hizo tukanza wambe Brazil shemri yaona ezen wazali yazifanya yaona o witino ulaba no favalulu yaone dialogue yaone exercice yaone zenizazo zipia 2019 mfu yaona hata lelo juzi zen roza juzi bandikambe zen roso ngezimro aoni mwabaza azali lelo ariremesha lelo kartujo hata ukanti asibabu dezen kwazali arire ndabala rikamba inde musondera shangoro dise na jodo rivumbulia ukanga batuka urewa ekanga boza ma député iso de charia yo de assemblée de gens banga bazofanya mafaransa yona ile anamwambia ni juzi kana undo wale wa vote Jordan Bardella na Marine Le Pen wa onesha wandu wafanya kampanya za kweli wa renverse shati azali aba hundu 15% wa bili 76% na chao est une faute d'assurer Brazil da wantu ambia wantu kana wantu kuchukua lida chao washile bantu wakati mdulo na haya komori basi est une azali yazifanya abo ushenzi ufanya na haramu bane makantita wa hanyu waono wabako watu kauziaze voti ituko bidi wa nimdu ya ndareke doli prani 15 yale mlaho wana mjitazi kabaya ezi twabi azali wemda ndani yapo ola mi la patrie ou la mort ola lelo utoda beti salame ola lelo sikarna ukubali ola sisi zila za jiri sisi saranga msomo ola mimi da ujozo na kaufanya bana kama tuona haya makao yamba rumoza tele jongizo hapo wanakuwa tuone haseo esafara lelo sisi karendo rafanye chao esafara lelo mimi esafara lelo tukafanya esafara lelo tukafanya bado yudabo haya ya pashia haya hapashia endeza ntujwa hende sida hivi chabani tukabidana mkomuri tukaurongwa ya choberesha itwa ya shitwa yuwa yafanye jamna kudumi mtatieza shitwa tena nyondo mabaka madaro mavoto made mato ya zali no aleza amini ukawa kwa pose miwane azali ngutwa ufagwa waisanga na seludi ngwa na societe ngwa waisanga tukafinalize rito pasule mashishi yo ataka tukafinalize otihale yabo za tukakachao tihale yabo tukakachao voti za madepite Brazil dekona mapesa ngo tuenda alhamdulillah rabbil alamin ngamona babi ino amamba za control plaque na babi za nyido indizora kamba juzi indizora kama biani juzi manika uwe wao ne baba no wenchi bese wongo na mabiru na songwe kwa tuona inumba babiza maidini za mafiti ila de ya joko ba Canada mapre sasa inumba babiza nyido na babiza mama control plaque sinu engem tsorenga bala mdungo ufanye fete enga utuambia warenge matiwa hanyabo wone wayabihanya na watawaba habo umdatujamba unupando mna upando jao shatido ndo amba mpare ndo mafete mwede makensa no uhe yana ile vushene mne macha ni ndini washira hawe wana watona haya badi uhoza wandu wachidwa wandu watona haya ina hali ya mapesa ya ile fahavalu lino ina usuka tukorenga ipashia hajo shindwa horenga milioni 10 yabo boko haruma voyage nzima nguru 100 millions ya wandu watana mtemba beto banu mweze wana mtemba beto na rahule zuma zine nejeri zikaze yabo rimela cheri tamreta yo yabo basi na mnayo e magari ro wandu basi inde pare ya hubin aina usiko machi ya tobi le pare yambwani hino wandu wajodo birabo juu ha moroni gyo bouchon inu wakati makatori wa haja 2010 2011 naka secrétaire au comité arabe de développement et d'investissement sous le patronage ya Eligarabune Katori basi wakaanza bala ministère des affaires étrangères bala conseil de Lili wakaanza wabite mnaindi ni hamandoi ya wasuli bala la douane ya bukabana doka bouchon hula emaji adungo umbaye dubio wantu unu pare ya mbani hunu bana iyo ndio wakaanza wafanye bana wasobite mnaindi ni wala ya shilie bala wasuli bala c'est bon bas indongo nyangu yino oba indongo nyangu sof azali tsoko tukabuta yaone wane ngone match namtuliye bakarodora twali outiro le banuito auto ula zuma calculer et zuma uzibite tao banda yabo ngabo emna barrière wando to ikama mna kurunish bas c'est facile comme bonjour c'est facile mna ko mtita maduo na pomtita maduo yabo bas ya ukaja emaji ya ukaja jopa josia baru tukayonti abonge zodo za kaunza banu njeni mwambie ni ukana karati o desire bati la wanu mwambie ukana ezila uzinegela hobyo ukana rea jimba yani kwa mapesa jafanye jao shatsa we uzamba abo awe ya uka olade hofunga ukanza udibe ba hede are ngwa ba heje afungwa
shane ziripare bo basomdu joji concentré me babza ndongo shamdugu do amango yiro hata tubona ndongo banunga mina mwana madona gibu ngabina wanama watukufu njibano wo unere ndongo titunduranzi hata inde bana kutira ndongo bano nsejana me maja yola be fari uri kazandabo fari uri kazandabo kabatu jabana jana be kana sim kazandabo bana kabatu jabana jana sim kazandabo bana na batu kan tu parse habari zamba wa isu شمنيز مهما إن جاءت فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم أم تجرموا الإنسان يمنوا وانبوكانا نمتولي ديبا دي إمريجانسي دي إمريجان أو توشي نو أفانيا بانجيا وإماجيا برايا كاكاوريجي داونو وحوزايا نو أجانا ورزاليا بونهوسي أو توشي نو فانيا ينو أصوبو مجينا جيجوزي بكباب يا عشان نمتولي ديبا تيالي أب kikari mdata jojo habotasi eda wabi watu kwa swali juma ongwa na mbuzi ongwa jotinza nku garindora swali ho ambia kaka tuka swali zeyo lelo na mju kabati mbamala yo afanya mna shughuli wanipara kabati twarabu hiyo alibanunge ntujwange moroni tujwange mitamilo arumo shughuli ya citizens edarenge ntujwa bihanya guduro hakasese nyilele lo hapuwa sila visa za mjufumu masunji alaida mitamilo alaida mbajini alaida mbanku henda jiba halelo hatari ngo darumo shughuli ya dobi oido dobo mwana wa citizens abiringo ndo cinema ruza shughuli za watu kanti batima ufikire wandu ambako tukawonika emergency bomwe za shonga wabekana faharito yani kafikira saino kabo mna beto toy na mna beto tola bala ha izomba bizazu mana babizamba au za 20 ni hapo kabo poto na mwejeta izo hapo gezendao basi utilifanye twedafanye mtuje basi watire kwani majena mnaino wamtuje kama mwana kwa wabba bila bana ngamona emajisa yawe abiri pia lele sanga so hulu emajia lele sa yangu wa hunu gaso hulu tui mnapoto uwe yabo basi kabati betopo hari bainga mtuko jiatia jojoti tayo amona emagari ga to bira yanto de bajine yanto de ajila to yanto de wa fese mfiobi facile comme bonjour yo kena utimizi wa ba isa midi shazali bomala ba mamba siri amini zefikira sira amini zefikira ebanu go tuka ufanya ndongo ndini ba bani mintumla umubo ya to fanya ndongo yo mdu kanti hafikiri hatundu wandu ebala problem utsaila ya isa itungo persist banu ko linga jojo utahamna ndini namna hiyo amona etre yo tsayo gecha etre yanvuwe namna hiyo ngebirao wana magari kwa tutwa ubira alma kunashuma wanu na ndini tutamadu ya tumizi 100 metres kaja timizi 100 metres kwa komoto ujoka urumansi yonga nzo kenzi ewo chida ufanya hindri ewo chida ufanya hindri elera kata utunde ukene masudu angali ewe ngutundo sadaibe yafanya na tufanywa na yeye na dakika ngutondi hapa shwa vio ningu ngutosungulia hiyo bani yo embala bana watobi leo ministre de la jeunesse et des sports kama tulifanyia tere kadha gymnase kadha pisti zambio kadha eze jeu pia eze discipline pia nganzo jo wene ze effort yazifanyao hai ewa education eze librairie et ces lycées, ces collèges, et ces universités où l'enseignement ils se sont typés. Et ces centres de recherche, et discipline, et wana wandu biwa vahinji. Yabo wewe ngo tukaudo tunda haina hazijema yafanyiwa. Wahe agriculture, et ces engrais chimiques les commandeo, et ces métaux za ulima, et ces tukaudo baliesha ulashe de place. Iyo de namna mdu ko anzu ya rumenti. Haina mdu bala doja hunika compte rendu. Et ces mercredi za hele bunjilio. Et wahe justice. Wandu wafungwa wagabe wa majarima ya jiri kadha polisi kadha wanu wafanyaje zabari zinu zijirio zabari accidents zinje zao abanu kabati barriere abanu ngwarule haraka abanu polisi ngiyo chasho mabareni abanu magari katu controle wandu abanu ze auto ekolingwa tungo bandu ze permis yo de namna ya mndo ya rumenti yafikiri bo shawata abanu mimo ngwatugota azali ala wanji bana azali ngo tukawuzitunda izoje ministre ngo tukoko maserieje eka haina dakika ndo mtsango hawani azalinge dawo wengari mavio bandizambao haina katujo kwa azalingo hawani go binguni are baya mode to thakta na mode shoy jaw mega azalinge dawo ngo binguni haina katujo anza mushi ebani yo twali ya sanda hivi ebani yo tundo ozihazifanywa sanda hivi ebani yo convoquer ndo haisanda hivi ebani emergency ba ederike machui aya banu sisi onramini zafikira zahimu wahida wandwani kwa mna kauli wa sharabu hata wala شبكة فخامة الرئيس يرويش يربط طرف هذا مسيري. وصل الرئيس فخامة الرئيس السيد محمد حسني مبارك
au Anwar Sadati au Saddam Hussein al-Malik au kadha kadha. Basi basi wakomori wade warenga hiyo kewacha kwanzo wameye haisa hawasidi eshomboshi sashikamati harumeshi kwanza chama taifa. Ema journalist wakomori kwanda aina usikuru tungo welele ya majanvi na mavi bala majanvi na mavi wasoma journalism wasoma interprete wala wadungo pashi ada wana azali namnambi haruma zone perimetre ikaya yunga nzomri yake na badge ijo utongeza mria wasule appareil de avion ema janvi na mavi hona mavushe haruma zone d'évolution contrôle ya appareil ya mada ila yanzo mru makinifu mru to asensier mru ulo pose mru yasoma ya kana ya tengele appareil inu ya jouer valeur ya envie wala tujenda bala yone mbahindu bala ya ifobo au ya rondo mbahindu bala bailleur de femme ya tsembahindu bala ya nyame ya hibende sa zilati zone za kana mndwende ebane ma journalist wa komori Rwanda ebane wandu wa pressing Rwanda ebane komori kabati kamera basa shade mna wiko wa maviho na majamvi na marindi wode udungo filme azali raisi wada ulagu pashiyo so haisa hawaswili shabale katum filme na filme na himiso na haramu wa mezi wa himera tasi basi yabana aba handu angalia gwadungo singani yefatiha badi ngutwa marenge tidabe yaluna kama fiva fatiha sira garati rabi sallallahu gwadungo nindinda wasila hawe neze fatiha watole awole dabalenda dahiba mtojwa lilanda mtojwa limbeliani hindi mtojwa likandala tahi hindi alifatiha na mkeni mdo mteba hindi hapo haya aroha yabo gutwa ndise wandu toja munjuse wanu munlabu mbainge sashenda za masiho mtova imba juba tsaini wadu kaptomli dabo ula mrugu to na mjore de ramrenge yala ndaho engodo dahu yakanda tsaindi yabala hindi sasimu wakati na hajano hao warengwa ni maji kadaza tsayo waruta waongwa birabo juu yabo yabo kamona bo mtuti ngamona bo anda hubine wala warengwa ni maji dawo bina wavuvune na mfanye batwarabu mfanye mnenda madu wombite maji ngaje birabo basi bo wavuvune na mtimbe maji yabirende sayo mbirabo mtini ndio mkaba baba yatufanya mituto kana utamfanyie ni banyu tukatuchwa banu mndo ni dazibi banu salimani na mtoti bena na yinu bwede mabiti wanandi namada yinu na mdambi rire betora bube banu sisi eshijoka uritwa duniani de sherumbi shinji shijoka ukajala hatu mdojo amwenda mombahiza yenda no huja moja mwabachao inu udiro ulo banu maji alele saya si hao engensi hanyonge rumauni wandu walona ba ubinadamu wajo timba wali wakaze baraji yabo ijo alimenter mwenji engensi yonge rumao ni wandu boko eke place yaho wengwe tima zanku hutile yali yo bahezi yankiliza la wazenda vacances tojole jaitena mna ndini hamado hii mna beto toi na mna beto tola izomba wana zuma basi katuta beto mbaona zuma basi ahale jawu hakaza basi magarita nga jo bira yabo ina bayidu jo kanza ibirenge birao eyo no goya ukana paka mdongo ni maji mfupi ya dem jofikire namna hiyo bila wamba jini wajangu wasobonti wadwenda himindu wala watu weze nguo pia wala ngwa bira washilia wende wapashe magari hula ya rejei ba hewan wajwa pashe uno bira wa rejei emna ndini fasila mado izabat kamtona kazomba vzazu mabasi yoti beto izomba vzazu mabasi yatuka she beto nge bidio ndini na bole zange jo puwa kabati yawe majinga jo bira kabati mba ndio akomea hapo yono ngonyanko Wansi sikari jambe azali ya rende komoria irende Faransa bayo jorendo ni mwanadamu shati daba mtufuma manduo ezilera za haya rumwezi amvio zozinji samba banengesi laba kaloda baba ni kombilike ngudo balanvio banu bidia do para capitaine Azali ikabilika bana ngudo balanvio ngeti laba lona itwaitiru okaba mtokana ula bawa heno patu fya dungo utuha kana ukanti vya lo premier classe ya batemi ducha we namna ile ya kanti shabo ngudo juha umone ambe anjia me pilotia sur serito kabita sasa mna yaurti yabo matula abo manika babina hala ba mtojisi natai kabati mna biscuit yabo manika o tuiwa namna ni mona abba ntwa bine kabani 40 vyo kanti batim shabu kuto joinda do zuguli ya bale mna ibuba wa mbaya do juano kama wala ngula ulio wanduka uide rais wa huwa komorio shati juzi ala usome Qur'ani nezentse hwene betizi ba hema tu ya mpule osgelegele ba ho wadungu enda utambua mwenza shonka wabali sembi numra jangu mtuzo na bala haringe Qur'ani kuto itondo wangu to some namna nzao ba hema la baya la ya kenti ya dote Azali kaja jofanya hizo enge hakana wanadamu ya warumao emana Azali yafanyo hizo dabo ya joka haelele ya mavihizo na mavehele ahelele ya mafaha valudu wa mdemea ule koti
ino tojejani one waka ufanya no bashirika ndani bini ezuma zinu ezinu meteranga bini bime mahali majindo suite ezembuda zinu kata ingenieur na mjamwe manifanya mnazama do inga mjomdibani cha umtira ba nuri rangwa ni maji kabati wa jondo hula ina rugwa muhao au rifanya adili imam aina mnaba ko hao mrasi jarla ulia bakanada la ulia mrubo mrasi la ulia baskana la ulia mtu indo konya kubomala ba mazisha banu bo mabilo mtu kwa mokadaza liyo aina usiku belutu o hawaswili mtuje hajangu ono enamna hemaji ebana nasuku bo dabala maziko tojodo jwa nda urumbulie matsone odubo majini o komra ko fikiri boya wadasika bagodo wabela wala ibidi belu ende ya dubo barini ya bena mdampashie ba mimi de chambre rampashie ne na musiseni hula ni pashia sa ya la leta ya jusemba nampashie banu namdampashie nyi wambajini ni masudi cheni wala aya ya bali na mjenyi mwanzo mwende mbajini ya kanyama ama videta mpira do abali de barge ya maor ya do abali yaenda jao wala ibidi afanya namna hii emda hula wabo ya sojo ndo na maana kairie kaende ado vinyo da namsaidie wado wapatsane cha wado baizo wala mbajini wanzo de moroni wa mtoto kazainu au kaini yofanywa ndo ndo na akili yofanywa ni negotiation yofanywa ndo ndo na projet itoka bifanya namna hiyo wabo yede ala afanye cha barge videta mpira ngamda mwapasha banu ureda za tuhula ede ya wasise hula haya anabwedesa nyumoro ni nyinyi enyi mwanzo mde ana mna nikera likuma uya nikaitupasha shatalimala ndio abonu ni mbahizen ya kazemba abona mpashia shambrera isho ya do abahisa fanya namna hiyo bwakazi ro undwa bo uparema na ro unde faida rumwetsi yobo choto yobo kam karibu maja mapasha banu nyamba pare boko yo nsumbiri ngotojesha okaisa yo la jado jibiasis ebana kamzuguli ya mwede bibo ko bano mizuguli hanu eno masahiri basi kartunda iduno mizuguli hanu kati masahiri miezo masahiri pia basi aba basanga mjona mwambia bala kolisi wala tibure fari ya dungo utambi bala mna metra mado bala tojo renga mna shum tibeto kabati za beto beto yoge jola mapesa menji na mahuli mbabiza zuma abo na mbabiza mba umje mkazi yabo sayo wandu wa jodo bire imagine ya birende hata kabati maji ya hamlima ngajole le sainde za majibo nti enamna yino banyumbira mwede hiyo maso mwede sha ezazuki wangu tsuo yamba indesheru mbisha hatu eteda za barengwa ni majima hafa banu kama ntomdo hela amanto mdo nomba maji ya la glass kama ntomdo kana bafatila teri kama ntomdo nukandro kama ntomdo vamba bizangu njem azalika tushindo mnikane babizangu kwa hizo timsomo ti unon esenti ya wandu wasifanyao ha imagine njia ya rangani ebani mana mtoto beto amada inu imagine ya lele sena kena vu hata kajajo tambasa ndina madazini ino mana mtoto projet bo mara mhama regezina mnaino matia barrage ya za kweli hindu ekakoli ngama nzo mwanene maji emaji ka tole le sainde za ikemtu ya beto ya za kweli apoga mto himata irudire je mjamabe ngaro ndo rafanye chao banu riumba shati sawa zamba ni msausufi siri ni kwa irumbi garisikini yao wa karibu nasi garisikini zifamiza hatu shama shanke zo maruvu ngamtimizie direct hangu nimwambie ni ukana tiono wajomba wailiwa kauzina urisa swafi wajomba amada wala bayatuka balangwa ona tasibihi ngwa ro uradi shaweli wadozina amana na makoko wana mbaliza masusu na wao nduma jomba au bantu nyoba nyonzi pia mdede hasawa tikaba ndwa majomba mwele kama muhezi zo seme kiro odingoni mjomka kama mjukanti baba mtu uswali baba no ele dingo kamina cha emana mtoto obo hema liko ndo majomba amada nyimene wadozina wana masusu shuli za wana washeba siwene manjio mosali tibile zali yatowaza mrume yatowaza mru yako wana mru mjomba utwaenda zini ajibi waru mwana haya ndo ni njema mru mjomba ina dura ya ufurahi qulu bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un nganyina ruhusa kwa nanyu ndo ni njema kwa jela wafamfio mbiko nganyina ruhusa kwa mfurahi mjibi wa mzine no wana abantu bakabo jaliko ngabo torabu ngabo kumbi ngabo bali ngabo wada ngabo ndini bantale bano comportement mloni onu bwa jomba besana kamtuka unda madoro ngemiti mdoro wada watu waona sho hanyodo do vuro msino kwanya chao tisasi to wakarari na zijuzi haina mji watu kajaliko wene watu wao wana sigareti na unikandu vinyo do zile jaliko wo mji wa kisafari ni wa mavek haina mji watu ka inyama sho utinzwa shiliwa watu enda ndo rengeze mbeno zizungu sazo angamizo wandu jao la juzi akaupula no mpira wo mji wa kisafarini no kemu hata wanrupia ngwa wanao netaba wanrupia ngwa wanao ne cigarette ezikanseri ne sembo desiliu basi haina mjira ndilo sikalelo mtoto ama ile mwanika wandu halala ne lefeleke wanga mize manyo ne shamwene mwado renka
ana sigareti ilanoza kihali zinazoza kisafarini mndakaje mna sigareti yawe semi ya mwene kofia bahari hali mbama ele ani kwa mna sigareta kaza hawani kwa mbuda ngondo yazini wanateze to arabo kengwa zina wabasa wazingareze mbuda kutofikiri barange washinda ho eze mbuda ngizo na mvungo to hisukana we mbuda de mbali ya mbamono head tibure wabasa mwenda mdugo da mwazina ezelele mam oni mjomba vankando ala sia wavatuba guzino ukumbi kutofikiri ola kokwa ya ola de mdumshaye sebari bwa nduma jomba mtukozina mama na wana masusu ha banu bakatari wandu wakaulizi na hatartibu banu kabo jaliko wandu wadukwenda usoni no rejei na hatartibu namna hiyo banu kabo twarabu wandu wadungo uchititsa na indiri zabani mtukana mwenda mwajaru mwezeni kumbina zina wana masusu na udajititsa jau ha banu mdede chibanu banu msamdede harmwe kaumulu tunyo tipe kabatibadi na msiye mwandu majumba banu bidia basabadu kwa magardia mwezeni kumbi banu mdu njomba kandola sina indiri shabo wazateba okairiba hana wakwabo wao kwa tule zema na wajibiwe walongo tukoka zokumbi kodo bomali wezi unda leo kodo wao chau yetes wanu kama toshaje bayo ndio mwaukana makana mwenye yafiru kafat fala wala nafara mikuli firqata min taifa taliyat faqawit fi din wala ndoko eka kuja soma Mwenyezi Mungu joko jofso misaso abanke namziye ba Mwenyezi Mungu halaani mrume utibali yokindushe na mrumshe utibali yokindume Mwenyezi Mungu halaani ebane mahatubu walomi chini kwa nda ebane makadhi walomi chini kwa nda ebane mufti walomi chini kwa nda zinu pia ngwaziona ho ngwaona ukangwa ni kwa mvinyo hino wangwa ni kwa bange ovura wandu washengwa njia warumwe ezengoma zaho wandu ume wazini wandu ume ngwa njia warumwe ezengoma zaho wandu wazini kabatimba karari hata kwa tsanda bazizi warumwe miji yopi shabu ni kanza ngojo labwa alafu attention wakati wajo usadza yabo zotsodine ka sonti pia yabo ekakabati wandu walani yo Mwenyezi Mungu ngojorerele andabia yabo wandu wajo ngwa ni maji yabo wafe pia yabo au waswani za yabo au bajisikiloni yabo yangamizo ndo yabo pia ezetobia silo yabo amwiso ni wakomori kabati umwambionizo kabati ujomwabiani shanga mwambioni kana wallah haina mkomori danywa na washe haswa manyide mdungo ulozo wandu wenji ni wanasho hatu mdo Faransa bana ngamrengao 2 million mode mfanye haja mdende hanuma duhazi mkaka mjizo mwambao wakati ila mdo fikiri kwa wanangu tuko tombeni heji mrege sema lisaho wana hanyu mrege mwede mtungo mwede Turki mwede Dubai kado kume mwede muhulu dhahabu mwede mfanye lepo mrejei wanangu wanende hama bandi wanende hama kuloshari wanende hama voyou bonsi juvan halafu ataheji kamtu fikiri hata paka mdende hanu maduhazi kamtu hata izo mwamba au mdende heze sedem na malene shiu na majana maili ngomina swala na kanzandu zisi ebano eze nyikumbiriziona uzinu mdia paswa uziu majana shifu ebano eka mruha fubano ebala lade na utidene basi ya mwabioni banu kana eka ila dene basi mduka fanya dene bahata eheji eka tindongo za ukana ngofanyo dene mathalani uzihiri mrulo mwade swafi aina alaikum salamu ustaz Sabahuddin eka mdu akopo mapesa batono za dharuri haina mduka lolo mbavi ya joshinda emitangona zinu mjia mbade za roho pia uanda josiki yangu washile bala wala raja bala wala nere ya fumbu jao wala ngamfao hama ndini pia shawana problem tidizo wana problem tidizo do ukabanu hata wala walo zao ilo tidaba mdu wa Kongo ufanya shughuli wandu wa horezi majana 20 ike kutushinda wahula nyumba kutushindo kana duka kutushindo kana jao shema pesa la basi kutujwa ende ndabi ukenti udo ukenabuku haina wakati utu ya jao etasio iheya habalwa hende ha paralize hare majao kamtoka wujika we mrua fanya shughuli wahunda wandu majana wahwere ya zivi milioni na milioni ezemali izonga winizo kujahula daho kujabua shirika kutina ndongosha uni kwa buku basi pesa kutujwa ende dabi huni kwele buku haina mruba la wahoreze mali zila pia wage made embage mro arretation hier jauja ha oyanda nipata zikume oyanda jarumwe hango ngebo ya haje pesa ngonga enda ya haje pesa ya nere ngaenda hizo pia ikabla zimu kana mtu afikiri haina mwana mshaulo monti juwan ukundo milioni na milioni yara masese mali za hoana ende ya doto papa komori
basi mndu wangu jojijua ya ukaekeka jenda ya heji hata hani ya mndu hazika jenda basi maana hai wallahi gujojitu tiono mlahani ni mlahani bema hasiwi acha tiono samro hao lelo de nakawono hao samda adungana na wandu watemba ikombe ila ichilwa na wandu alo nushabo yengu tosifu azadi ila tipare jao normali abantu ngafikiriyo emirari niyo inu yotipia wandu onyo mdadi wafanyao indenti shazinde zindamnite zinde ze impôts zinde ze pia ze patantina izo pia wandu wazilivao desirenge zao shakomori wao arengeze mali pia mkaba wangu zirongo shahao de maendeleo ngwalindao mjomba ya jusuane mwana aende rifanye pare rifanye zesali rifanye misiri rudise na garendora loze de maendeleo ebane zeme rine macha ne mala ba yalo michini wanu ebane shahonda ship arumwensi hatu do upishwe ma elene zembusi ya yale ya remele koti shaka inde pare ifanya inde fanya jato bo de raisi mwe mabata mwenche ai ari hapa watamba par izo pia wakomorira au jaelewa wallahi kazala Jomstein ekeka mjaji Stein majweze yake zanyi ngizo nda hupi maana utonike yake yangu hindu timwambia nikana wallahi emisafara mira aruna pashia ujakomori wallahi tirambourse we biye yangu parce que engetira titara yabo tijolate bahiba abo wenda walati wakati wangu wan libi tirenge Kenya Airways tirenge Ethiopian Airlines tirenge Jibala ila da hivi tena mashirika Air Madagascar wallahi mashirika yao mararu eze voyage ti la Comori 2016 2017 2018 eze voyage zizon raru ele shirika wan libi aina retaria buti walembeza tao shawadwa katika ujua tikajua sharia tikajua haki yangu wan libi wallah tini kweze bieza hangu basi ram komoreja dokana banti mpaka njeni hufari ngamina haki ya ukana maji ya ukana mwenje ya ukana msomi ya ukana mahakama ya ukana unono hizo haki za mwana wanti ekatudulumiwa zede mahakama niko haki yangu shanti dulumiwa siruditi ambo kana milena sisele tana bari uniko mapesa bojuji bobwiti hizo gabo wandu amba wasomo ngwa ushwani kabati ufikirizo ngo izo ntipi abagati ono samra lelo akawuloza arwela de mwana mahe bahiti ono mbaparemba mturazo mjini hao sabo kairua orana ikonine wo da bitami hulo omoni baingeri tsangarendera jifanyidia ti ono wakati hamamri ya godivani wasi hao gezi ile ya Joseph Nyando bibo samri yambi wakati diaspora ido ndensi ya hendo yofanya na serikali arjoto uliba zirgo za hatu na mungu libo hiyo yafanyao unweze patenti neze imponeze ndamni pia gezi chao pare gezi chao mwenje gezi chao maji gezi fanya uzonti pia direct bati na ukaundo wao ne Macron tusanu ne Macron kabati la pitani ngamjofanya rapport kabati ilikoni ngamjofanya nizo parce que ngamtango yede namna mwana da mwenza wakidi asali kabati raisi mwe marahana uono boko ndo duka ndo bana harusi mwe ndo paswe manyoba la mduka ne msinde wanyu eshuli ndo ka uwatanga ngeba nungo ndo sifu azali na ndo into bona ono mtana ilaba hatibo kaida ndo mtana shenge ila masi mtoka mpwe mabanda myomo pia mpwa mivubu mkubali ukana banu ngamduma unifahafa ujua uka mtuje wani ngwani maji daona salimani ya hambu ebo ngwani maji bana kutwambia azali ukati paro enda faranta tende tiona mnapo mtua madoi tiona namna maji na mnaino ya wakairi renga mnari ali bo azali fanya au fanye sware ndo vite mna pare namna hino ohanyubo bo mwa azali ngemwe izo nizo mwambilo hao abenge izo de habari shamto kanza njena be eza desire sha anivuba misawa na animenyele direct akamba ukana hajimbaidi anifunga baiba ngambo mtopirizo kana uro abantu ba ya bili razidamba ekanga bozema iye mtujua amba ngwambo kujeda ruma votiva mtujua zin voti ndazibi mtujua shumbe shilo Komori shilo na roho tena shijo bishe ukanga bo voti Komori wanizo kwa bidwa ndo alokomori kwa shia za lingu kazo voti no wapashie pia wachao bonsi juu yao watikata shiumbe bonsi juu yao ngwana ndo alona roho ikaula zimu wafanye namna hiyo adiwane zamide sitasa ezabide tasa boshe wano alo romansi watona maji watona mwenje watona unono watona lapitali watona rongo sirilo bonze emba bizano izo riziona au rizipari saone zi haki za hatu wala tika uone semnapo la bo ustad Sheikh Al-Azhari ya ukamnapo tola wambao na zuma basi emajita ya unga birao wasina problem kitoto to ufanye mna ndugu Hamado la facilement sha aina usiko maji ya warengo ngwaende wahimi wayangalia
wamba abanuri kaujari mjoni habari bo wa misuja bandi kaujari mjoni habari bo wa bandi kaujari mjoni habari bo wanda hobini ewo mba ujue mtu habari ndo endasa hezuma na mnariali ufanye mna pena mnaila emajiare nge ya DDC sobarini ya bire misuja na salimania sobarini baenu majamada hala au fanye baraji au ya traverse haruma emijitona maji ele dima wandu alimendo iyo ndio wandu kwa basi sha wandu za shonga wandu za shonga halafu siru no baindurili riundu ba majirieli riundu ba mwenje abo riono abo rilala o ana watwali ana izo ntipia sideri tambi haori wonao ya uka entia tu bidende jao wao watona walo nisho odo aminiwe zefikira kwa watu aminizo wao nao shango aminiwe zefikira zazadi watu ndo hizo gizo da hupi au mtu kana kuongea tu aminiwe zefikira sana jati ele tui bekayo kelisina rongo wandu watu ndo ndi zanda hubi anomba Mwenyezi Mungu arinike khaire kama kwa bente ongea abo bahati njema karibu zore ndio babo ribija nasallallahu alazim an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda Mwenyezi Mungu anaruwafikishe kengara barongo rambe izori aminio shari tambe ndongo bokartusi amini haunafiki ya jahalia ritire mndwe kati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala eni ujoka wantizensi ya hatu kheri Mwenyezi Mungu namnike ya rere eni ujoka uyanziza shari Mwenyezi Mungu namrejezeshu Mwenyezi Mungu narinike wandu wa adilifu wa aminifu wajou hozwano wa komori wajou kana haya wajou wasikinia wajou tanganyo wa komori